Shikardire mangava sa eromenje kucelo svetu. Tumen dikena ove portali Roma News. Manavita nosejo a tumen isto dikena i emisija Čerki kafa gudlo muhabeti. Selami sa eromenje so dikena specijalno selami džala džiko samare Roma so postinena. Panekurko čulamen džiko barodire o Bajram. Kad već pominaja Bajram, aver curco, shaite penav so i emisija Čerki kafa gudlo muhabeti perela ko dive Bajramesoro, nedelja, hem odva dive kao vel jek hođa gosto ki emisija kaj kapodelinja mencar basic jan dife, te dika sojo dva Bajram so se postinaja hem panaj savke disave basic pučiba. Akna sarko na pratijaji akna emisija Čerki kafa gudlo muhabeti, akiatani jek emisija kao koncepti tano te čera muhabeti manušencar kola so na neodobor te pena medijski pažnja na ne buto proljende, hem olajtane te pena okola garavde manuša, ama manuša su završinena bud vari buti ko Roma, hem ko Romanipe te pena. O muhabeti tano kulturno, fino, znači baš okova kafa koru muhabeti so penelape. Aș di că nakate koitane amențar sarstalno amare okola verna manuša so pratineramen, pozdrav džisari nende, eće je kamaro prav kostolačko, o Andrijano isto te, amaro verno amal i ađehare. Sarsopium emisija tani kojek kulturno koncepti odlese molinava sarine na kušaj podelije kava video, a šajte dikenamen ko Facebook hem ko YouTube. Anglederte pravavari pobuter muhabeti kokovel ogosto, a mencar memora haritu mencar te podelinav jek negativno situacija, odjajtani te pena ko Roma News akana sigate počijate vrtini pe jek video, oven sa stetu menso bičhođeno dva video, kaj o kaljarde maltretirinje eromen ki diz Niš ki Srbija. Akana amaro pralo Andrijano kotar Paris, hine startirinjajne emisija pondanikone face to face, kaj bud pralja penja dinje pi podrška mačerje pa kajtano dola političarija, kajtano la romane aktivistija, te džanem te branineno dolje manušen. Mekanaka podelinavtu mencar hari informacija te diken ađare. Ako džaja ko Google hempisinea romane organizacije kiniš, i kremena dosta romane organizacije. Znači sarkotar edukativna centrija, čak i si so poviše i si hem humanitarno organizacija. Zalo saodla nevladine organizacije i si amen isto, ar sam pa nekutite prava, akate, jek Savez Romano. Kod vas Savez Romano očlanijatane isto nevladine organizacije, hem zalodova, pa nek samo ka podelinav, pa ne puti je kaver link, triken. Isi jek medium, so vičini pe Roma World, ama nažalost ko dva medium Roma World, ko tam niš, na ne ništa publicirimo, kotar odja bila či situacija te pena. Znači i si manuša, i si političarija, i si aktivistija, ama slušajte čera osim tiđa čera ki olengiri reakcija. Oči od vas slušajte pena. Je pozitivno buti, šajte najavinav so o kviz kahut, o dujto delo, kao veltano savatone, bišu 3 maj, korojenjao sate kvaško deš, znači jek dive angledero Bajram, hema kva puti kovel biš pučiba, hem svako pučibe koveltano jek minuti baro. Ja, slušajte pena, paljem podelinen o video,
шајте ди кенамен ко Facebook, хем шајте ди кенамен ко YouTube. Огосто ковел давату мен лафи бут интересантно. Акјата ни панчто емисија. Ки прва емисија хинеа менџе амаро прало Андријано Котар Парис, кај черџа муабети побутер котарпи кариера со черџаџија кана сар комедие, ко радио, ки телевизија. Дуито госто хинеа менџе о Фифи, легенда Котар Бујановца со писинџача че будбаре хитија. Трито мануш хинетано мо пашеа мал о Алмири, кова спасинџа животија, а уедно хеманџамен акатеки шведска и екипе барото веламен. Штарто хинетано о себо Котар Ахен, кај хари вачерџам Котар романо активизми, ем романи историја култура, ем панчто нормално алям джико јек мисафири госто коа со авела Котар мидис, Котар месо авава, идис тани костолац. Екна мека пробинав, те презентиринав, ме гостоко најшужо светло со шај, емена динама со овка сватини машукаре, емка со кабиџидини ми најава. Аџахаре, и сима нуша, со пенена мо госто со чиџа и диз костолца ки светосири карта, исто сар со чиџа о Златан Ибрахимовиќ и шведска ки фудбалско мапа карта. Ама мо госто би пенела веринава кодова, сигурно би пенела мај хајде кенате му као фудбал ко крај. Не морате правајте ема Котар фудбал. И сима нуша со пенена со мо госто те начерел хине бијава ки костолца, а мене певаченгере слике сарко примеро Звонко, Джемаели, Панавера, оленгере слике само и не шајте ди ко касете. А мо госто би пенела џанеа со хајде музика емо бијава, та чавален ко каја. И сима нушасова черена со себе пирио лесоро, захвалијучи о лесе, бутма нуша сарко пример Бујановачка, Земунска, Ваздинџепе чера, Черџепе бијава, ама мејум сигурно со мо госто Авдие би пенела џанеа со бистри со хинерати, саодва бистер сало, нековен са сте сарине. Ама ме пенава џар. Ме шајте пенав со мо гостотано бут шармантно мануш, бареви лесоро мануш, значи лесоро било на меле крајо, ерати рачате цело рат хинетано ки болница, со се будбаро стрес хинеле, оптеречимо хинетано, ама о мануш тано колафи, шајте вачерав со олеа ки черава муабети ко телефони, ко 5 минути муабети, шај 5 пуќате чивемате асав, 5 пуќате делма комплименти, харилиодова. Екна џанена сар, мека ка презентеринавља кате, манцар, кадали ка дичал шикаре, подвајтаме, мо како гафури, ја пенџардеа, сариненџе сар гафни костолац. Тако е Како гафур, дали шунаја ми шикаре, само 2 промагала. Ме ту мен шунава екстра, како се дали ту мен ман шунена? Хајде ко шај до бинџам јек тикник порука Котара Мареа Мала, со пратине на мен, ако чеш унџоваја сарине шукаре. Нековен са сте сарине со писинено коментарија, ме извининама сариненџе, со нашти сариненџере коментарија тематовав, Авдие се бепика концентрисинама течерав мабетие како гафуреа, сима 1000 пучиба, а овна не шукаре, емисијата ни кратко, делесека трудинамен, значи со конкретно те ова. Како гафур мангавате, захвали намате, че бут, кармовило, прихватијана вдиетове госто, мангавате пучав саријана вдие.
Sad so pijan, prvo so ju manuško tarlafi, shungjova shukar daja, jel da? O bino Penela su duplo glaso, ама нека пробинате пандавмо микрофон, Da, to tuva čereja. pa tu pandema, da. Sad so penjan kedvičijanma, prvo so maj drago so liljanma u obzir te gospinav kiti emisija Čerki kafa gudlo muhabeti, veoma interesantno samo naziv emisije. Dujto, iskreno te penavče uopšte na Jušukar, znači jer ti planirinđete čavenma ki bolnica, sar su džaneno pralja sare, visima 3 stentija, već ke vačera iskreno kova, so penavso manuša kalamare pure te na halinama, a me na halinama sigurno, 3 stentija isima, preopteretimo jum, konave devleso do jum jek šuži butite čerav, međan jum su kovel but opterećenje, ali adjukar tovel pravotno tvavče na džanđum, ali bez obzira na sve, me pinđume doktor Kače, morat ćeš da mi daš neki drugi način osim u bolnici da ostanem. Penela šaj, ali so, mora tu najmanje 39 vešećere, te odmorinetu, te promjene ili način i buti sarčereja, te pije tablete redovno, te na streselinetu, te na nervinetu, te na čere, me pinđume ok, samo da će džumte me kenma avriti, džo. No su ti nama šukar, iskreno, ali čak što više, avdi oko vas me kljumko fejsos dihljevo praljasa, to ne liči na mene, ali mangljum te opravdinav odive praljasor so pečavea me klja tajno sadaka avdi su na ine manđe, toliko uspešno sa su mangavate čerav, sa su čerava svako nese. I odolje se me kljumo dova te dokazinav da na jumlje šukar se kotare kvaško deš džio 3 jumljeki bolnica, bukvalno prati njema čerđe 3 puta čićema ko EKG, na nolenđe nešto jasno i tamo tako dalje. Ama ko navede vljesu lišala kol sa šukar, te završina kva šukar i peso počmijam i ujedno tek pa na pobar iznenađenja vela Bajramese, možda koja mi prilika kasnije te vačerate čera, se već priprema Bajramese džala, što se tiče sasob henđumki početka obiko, oko 400-500 kila, a vena specijalna manuša kola čerenodova, kovin krompirja, pečurke, sad činel, 5 kila, pedukar, bukvalno te čravijek šukari pe, onda pljeskavice, čavorenđe, paketija, kovasa. Samare romak, ketklaninena sabale, olanam se disope porodica, ali celo diz kostolačko so 3 naselja, koven vičime, kodova šukari pete, aven pečavencar, pe familijate, pjerente, čerenkovasa. Ađar, kako gafur, samo te daje tekni informacija, so nekaj pandavamo mikrofon, šunđola šukare, duto informacija, biovele nešto kare slušalice koristile, ama nažalost kako gafurim na nelje momentalno slušalice, je bile se nekaj pandavamo mikrofon. Така порубинавка, слушайте, на нема Чефи од Лабучатич, вама едно кана. Nema veze, šukare. Pa ne budi so mangala kako tu ne osjeti saljan šukare, slobodno šajteći na vaj emisija, pa saste pije ka verdive, ka nastavima. Već akava šukari petu sa so najavljan, to lanfi sa čereati u diapozitiva i od vašu karipeso okolo tute vortinipe su našti probini niko, nisu ni negativne buti, man sam će sačari pohari, inšala devla do kraja emisije tu av sa 100. Samo te probinate... Amen mangajatu, respektuinajatu, sve te pena. Probinate rekame pisalice, a? Na, nemoj, ača, šukare. Meka pandavamo mikrofon, ja džar tu kašunđove pošukar. Me mangava čačelkova
to privatno šarmantnost te podeline sadniente te dikenje ka ver strana ga furesiri manusha. Ама за неа стар како нафор. Ки прва емисија хари презентериуми Костолца, ама мејум потерно, а ту повише живијан мандар ки Костолца, дали би шајари ту повише те вачеремен же кутар Костолца, кобор махалиси, кобор мајси, са джарпана нешто собитуси ту чепи те вачере кутар Костолца. Костолац, кокир онав, сармотови, одвајтано јеке рударско тикно танкова и неанге дер пинда беш, кола маре пуре мануша котар Косово, кола ине, котар југ Србије, починете до Сединемпе, се валјанџален же радно снага, течерен бутија Чириковца, уствари тој откоп углја. Друга ствар, амено ромасаве јам јек павојек, адукат сидијам, черџам коваса, или аче павопинда шуадеш беш, котар јек тикно рударско место, тан ули јек дис, која тани веома кофина, мултиетничка, бут нација живинена кате, и у суштина амен, сартемо тоа че сарјек бари породица јама кате джанамен скоро саре, со еманџодуа бут драго. А сама речи ли Костолацке прилапе, наравно да си јам позната по струи, по коповима, по електранами и тако дали. Али никој на вачери, амарошу карипеке, джаджио Дунав. Значи, морате джанено мануша, саопраља, да и Костолца налазинипе поред опани. Шаке вачера по депути дие клафи и гаджикано. Значи... Словено, дие клафи шај. Баш ти хвала, баш у карто Дијан Мордова, се нашти баш те погодинавли, ту јан специјалиста за ромски јазик. Бут мануша на джанен да, например, и Костолца налазинипе на кела опани од Дунав, например од Дунав, кова на кела котар Немачка, еден дел, па Кувелан и Аустрија, па Кувелан ди Србија и тако дали. А мен баш јам ко само танкури на кело два пани. Уедно и Костолца тани бут прешунди на основу иминацију. Од тео налазиште римски град, кога и не и легија Оленгир 3000 војници, кола и не за време римљана, и дан данас омануша ракена од ова налазиште кори не или Оленгир купати или кова. Меѓутим, со и пана побаруш карипе што се тиче Костолца, а ракле скелет мамута. Значи, тоа е нешто највеќе богатство кое постои на овом свету. Али че не со јум хари тужно. И јум тужно хари да начрџапе неки план, проекат нечега, да се одола туристи со починенте авенака на со Кинезија, Енглезија, кола пошто и не на одова, да шај или Костолцу уедно тоа едно огромно, велики потенцијал туристичко там. Значи, те не обелазини пи Костолца ке путуинипе, него тавело туристи е комплетна и Костолца, од тете хан, те пиен, те черен, или туристичка тура тоа джи о налазиште биминацијум, те обилазинен, те черен, и палеке ке иринено тете совента чавено паре, а ки општина мари, или те јачина и тако дали. А мену суштино или Костолца е тани јако и са платама и све што се тиче од Лабуча. Сосе. И сјамен енергетика. Енергетика е најача на свету. Производи неја струја. А струјата е ни увек и потражња или увек шукар платинипе. Меша е панате вачера увези од Лабуча, али онда као ланче... Кобор Рома нема халеси, кобор тани цифра, Рома... Па никака на Романе Махали си што се тиче Ани Костолца. Значи, амен со пенал кога порано овитано суштину дидино населе, амен вичинален петка. А кава дел амен кори јама те вичина бензинска. Со си бензинска помпа амджи упре и тоа е тај делгата бензинска. Меѓутим, теле па на сисијамен е дел довајтано канал, али амен у Рома вичинале багрема.
Onda je gdeo ni stari kostolce i si, a i si ujedno ili amare, isto Roma, a vera sojtane, Mešimejandi, Petkani, Ostrova, Kala, okolna sela, a ujedno ili kad teko ta centra, kad te baški crkva su i si je bištrijanda pindačera, ili amare Romadi, a vera sojta. Джа не е укупна цифра само ки костолца ако амаре Рома, значи сарме ту тепена, джа не е отприлики цифра ко Бошајтовел? А диксо ака на нагаđања постои нена. Сартумен дженен како се, кедињењето мена ка те сареа мен јамле доста веома бари овај цифра, ме мислинава цирка 5-6 хиљаде, можда до 7 хиљаде Рома. Али и буџене джеле прекалкова и тачно цифра на джањопе се нон-стоп десинипе, неке ствари, неко джала, неко авела, бијанџона, нажалост или мерена, па тој е цирка око 3000, можда мање више, 3-3 Рома шајтовен. Андедерсо джаја којека верте на бимангала па на харити за држинамен ки костолца ако шај. Слажнејат ли манцар? Месла жинава Тутујан е дивно водител, вачереко таршармантос, ме тоа то шарм, то кло, ја би можда био па на повише би джала подвор. Али добро. Пастор си неа кастар си клинам сама е накава. Оке, мате претеринала. Кај претеринала шармантос те пари потеле. Вачерма е такја негативна ситуација кана корона вирус. Дали си писало два ки костолца е машкаро Рома хале? Диксо, нажалост, што се тиче и корона, сама реч, одвајтано едно злокова десисало на цело свето. Али со готе десинипе на цело свето, а мен морате диха амаре махало, морате диха амаритис, морате диха амари пув. Се јакјајтани амари пув или амен резервно пув на неамен, или амен на основу сао мануша со шуњум, со вачерџан, со десинипе са страни, од овани костолца тешко ситуацијата десинипе те дел диек милицајцо катар те десинипе те маренте черен одма реагуини така те чак што више шајколи или ари повише вакти те чера увези тога. Што се тиче само со корона, жалосно те и не со се амаре доста Рома зависинена котародла привремена радија, котаро секундарни сировини катароготар. Меѓутим, ме кокири, Костолчка си е нешто посебно. Шарам, да. Сефо, да. Нажалост, те назамериненмајте гледалци, ако ја че дивна емисија кова са и Бушо Капчереја бути. Осотинипе од ја позитива од ва шарм, веќе он плива, он се талас има такав кој лагано дува у целој Европи и шири се то дале. Иншала само така напред. Корона нахлямна у суштину на основу авер мануша веома добро. Чим почме ја од ова манџе пилики и екидеја, одма куџум колај, те проминава маре, амала, праља, прекал сој, те шајте чера, одма виду куџум, те почмина са донацијама, те поможинама речоре прален, ама ре угрожи меака, ама ден саринен со исјекате. Или уедно наштижали нама хуđанко да се буча, те буча или општини или град Пожареваc, со шајте поможинен. Козом готе делпе, увек овел хари, али боле или од ова него ништа иđe. Нековен састео праља или бинасери, или анди Немачка, буд потрудисалјам, те носотинена маречоре мануша, акала, акија корона, делијам, черџам, хуđама ножариште, али козом готе де увек фалим. Козом готе че шукар увек испадне лошно, ама со течера. Ипак танела маре Рома, идемо до краја, сопинјам се јек порано лафи, ако шлету, како шенту шукарит наси. Да джанава кој джанеа меола цитати асаче давален, кава цитати на джајумџија кана, морате записи навле.
Panaek situația subivela e nešto care te dolamen ki kostolca kedi. Ađare meket počijum ki škola, prvi razred. Jamine trianda čavore, kojeko delenje, a kimi generacija i ne eftao delenje. Znači prvo 1, prvo 2, sađiko prvo 7. I akna komo delenje, kotar trianda čavore, a meni jamine 10 čavore. Emke dikea ko celo generacija i ne odva eftavar deš romane čavore. Ama, nažalost, kad završijami osnovno škola, tegani hijamine, akna tačno kava čeravči namangava te pominav onava, ama hijamine mancar inkluziv štarđene. So mislim nekako ga forsar šaj, ali odja situacija te pominava ki kostolca. Otprilike da imam tek vaš odgovor sa čežum. Pratinava od ova kako ali ljum tu svači s džama. Me, na primjer, ki diklovava te džama ki dize. Ki nama desno, ki dikava od prvi razred, drugi, treći, eventualno četvrti, kozom romaj, sijako penavače preko 30% na kaverju ne. Bud žalostno so dva trend nastavi salo i bari žalostno buti so trajinja će biš beš. Trajini, nažalost. Kod ja tema šta je ideja. Istima je ideja. Da li misli ako havela pejek romani političko partija kako solca, te ovela men hari poviše manuša, ko nivo, kaj ka odlučinendi su, kaj ka nendi save važne odluke. Da li misli so bi odva ovela pošukar amare čavorenđe, pošukar ki amari populacija, znači poanglal, hem ki godi, a amari ki kultura teđa poanglal. Mučinava tu. Na mučinema veoma dobro sa čareama. Pobaro patriota romenđe nani Srbija, nani Kostolca, no sveto manda nane, šaj svi. Odijami iskrenost, odva patriotizam kostijama život, moklome, čavengor, me porodica korkovasa. Odva pitanje tu su penđan. Ogafuri prefrumunisignade con malo kulturnije, se tu ki kljoveano to bora, ka name kad će radi lafi tu, a kako morate slati nema. Ki di kljoveano to boru, i ke vortineato, ali ke dikea kompletno sari u boru, da li čisto, da li najkljoveki ulica, morate sotineo vazduh, sava adikova, a džukara ili valente ponašinetu. Da bi oveo u sklopu tog vazduha ili oboru sariće, valente završene da se buča. Sad je buča završene. Me morate fali nama, dobijemo rešenje. Romsko edukativni kulturni centar Kostolac. Od ova, kao objasninavče su šajte zamenine to pitanje. Ako Mahari svati nema. O temo cilj, kako amare čave vrlo brzo, tu bacinem petoven IT majstorja za kompjutere, kola plati me preteran. O temo cilj amare čave preškolska odija čajke kuštelo, odija romni, te delpe čave te namistinite, sredinite anelje, ki preškolska ustanova kate, ako svati nema. Od ova mo cilj, to vel vrtiće kad te odla čavore, to te čeljemce, te čerem kova to sa svoj dade. Od ova moj cilj, da svako Rom kova završini škola sa sovaljani, to veliko spisko za zapošljavanje koja maro kombinat, koja maro kova. A men dišina od ova vazu, a men žešaj na ne, i a meni si jame zaslugama opral kako to ovako dva spisko te zapošljavanje. Međutim, sode sinipe, najbaro problemi kova maro, ke penđama je koordinator ili kova sa u redu džika i gafuri.
например, черма и списко, ме почминава као ново дуате черав. Мангава, туелма координатор е Романе Мекле Колакаджан. Мангава чисто пути прво ко наве девлесуте черопе, па шукарип насе роменџи. Ме пинду дуј берши сима на хлум сасу ити више джанент ма цело Европа. И хоќу да неко дело остане. Ме ако черџумо два шукарипи мангавате сати дикав ки управа ромен. Ме мангавате дикав медицинска сестре тове на маре чаја. Ме мангавате дикав ко маркетија маре ромја чаја те черен. Ме мангава ки пошта маре. Да, то е то. Од ова плани сасу и сима, ме веќе пало Рамазан, починавате кроинав. Прво совка почминав 99,9% на обичинава аликовел кухња, без обзира на верско националну припадност, со сјамени јам, кате буџене, со живина бушукар, качирав е проекат за годишње кухњу, ако баш и се дола угрожиме шел лупинда мануша душе, то венен бар поје кобро, а бепи бетвол шукар. Али ка потрудинама да одова чаворо, ки кавалјаните почмини ки школа, то вел и чиптало, ка потрудинама одова чаворо, ки кај клон паншел джене, ко тар први џу четврти, да ко пети, шести раде бара чона тришел, да ко седми, осми, десети, еднаести разред бара чона душел. Тај сад и веш, ако свати неама со мангавате вачеравче. Ja. Како гафур, како хувари ки поека вер тема, мес шај само те пенав на Динама чаче со девелко велки амаристрана и роменгири, а кава пути барем чаче те джа позорале поанглал са со пеанте дика амаре чавен ко важна позиција ки костолца палини менџе од вабут. Мес премиум јек, пошто на време джала, това е време чаче джала сар пали сигате, а чиломен па на бишу 5 минутија, Времено оке, ако на... Аџаре, каму кај тикток филми, 5 минутија, о филмите на 5 минутија, кај презентерини о квасото Черџан со поможјан Хари Манушен, емпало филми, шајк тикни дискусијари течера у везити хуманитарно активност со почијан те чере. Шали ти дика? Значи имате ровав, се стално ровава. Будете емотивно и. Ајде ка пробинате дика о видеото на. Ајде бујру.
Ja, заврши сало. Аж сам те падал микрофон. Како гафур, англедер со пучава тут сосе куѓан ко хуманитарна активностија, мангавате давтут ек комплименти, и шало девел ка наградини тут, ка наградини целоте фамилија, ка наградини са еромен со бичалџе пи донација, а кава ек барошу карипе те черелпе. Куѓан ко бут махале, со бутрома надиклесав ке махале, мануша бешена ко бут паре џивди пасере ситуације, и едва и калена крајо, живинена од девел со бичали ленџи снага, одолеја живинена. Наџанена те сату диве соковел. Дуито комплименти со мангавате давтут, и втари цело масекти череде за трише лудисо мануша, одвај чаче за респект. Па најпути пенава. Ишала од девел ка черел тут пана позорало, тове аменџе ки костолца, чаче амен туваја дичина амен чалуми фрдаја, шало девел ка делту пана побари снага, пана побари слога, товел амен ки костолца. Џанава харихине аква видео ту сачерџан акава. Значи чаче респект баро. Захвалиу туче са акава хине. Акавајтано то видео ме тутар чорџун котар Facebook ен черџум акава видео. Бушу карчерџан овај savladi njemo emocije, pade prijumče, malo mi buti pade terovavali. A glajtane, a sva devleser čista. To dobokajtane čista, ko nave devlesor, da nadarava niso star. Greška sa sopinđunko videa kokova uvek će relape, so se bučori pe, ako i svi priše u pinda, koje nena peštaša panša. Kanelo godlo devel inšala, to velike organizacija su prađumla, tačno ovako naf te će ravla šelu, na šel posto, šelu je posto, to vel sašu kara marero menđe, svako nema nuše se koja pružini po vas iskrenog srca i kedi healje koja. A kava su čerava? Me kako čerava? Vama башкена, ако шај хари поопштинова черџана менџе, сам те пандава микрофон. Ако шај хари поопштинова черџа менџе, тој си туто приватно животи. Навалани проблемија. Навалани ки болница, значи обсасто палем пенава, котар болница алян, тове госто ки емисија од вас свако на черела. Палем пенава и шало девелка черелту па на позорало тове. Ама совалани че сакава. Акава дела само дук кошеро. Козом готово мај паро, док ме прече ренема или ме вас, ка потрудинама варено менџе, чистог срца конаве девлесо. Ме, хуманитарцу јум каква че бишу панш тријан да беш. И не ситуација вер, кед ман ни надихља нико колај, кед ман нико ни надихља са чеđа, козом год пружијум, козом год черđум од ва халали, прво конаве девлесор, па саја манушенџа марен. Ако мангавате дихави костолца марероме за 4 години, за 8 години, то вел срцопријам се огаđe ког ја џири пенена село моје лепшо од Париза. Сосе мари костолца те новело до вас оваљани товел. Ами ја мено те си јаме само јек баро проблеми срцопријан у вези од ла школување, од ла вучеа, од ла шајте ли намин или касне код ја тема, се школа, а мен шајте напредуина. Сосе. Јек просто лафики ка черелпе, ани Америка од црнци и не робје.
бикиме за $1, 2, 3. Почињете сиклон, темо товемпе, течерени напредуње со школом, со спортом, со свиме тиме, се ту са рекало мануш, мора 3 пуќа повише темо товету пошукар, да би и кловеја на врх джикуди тајленто. И ко би надисало со ковел преседник Америке Црнцо. Значи, тоа два историја писим. Друга ствар, та чава одоре баре манушен, та чава са одва, теди хамаро гав. Али тоа ко трто гав, ке почминете чоролите, чистинолите, срединоле, шајте починили ко дујто, ко трито, ко штарто, ко пашто гав. Ме патриота на јум само за Костолца. Ме јум патриота за целу Србију. Тај сад ивеки киклон, тоа не одла школова, тоа не енглеските сиклон, течерен која са, нема везе. Со се акава пенеа, со се чера, ми си имамо приватно животи, си има саме Бучакова. Ме пеđуме манушенđe, ке дјумјани Крагуевца, ке дихлеодија ситуација са ви, а мен орома и вера мари, налаже, вачерија менđe да ваљаните поможина, вачерија менđe да ваљани това хумана и се амаро вилојтано емотивно. Козом готе и чераме на мен стегно, а мен ке кај ке чоре чаворе, ке кај пернанге, ке кај кова са, а мен и обавеза мари верској тани течере од вашу карипе. Ако черзјан шу карипе, черли шу карипе, ако најлошни пе ма, али на жалост, ано сбако дживи сиро кола са пнума пе куколија, на само ани Костолца, ани Београд, ани Европа, ани новчон пеки си, ани Аустрија, свугде, одвајте ни баре проблеми. Со се черава кава, со се диклюм ди саве буча, или дикава, и намангавате дозволина водова. Намангавате дозволина. Док јом дживдо, кава во хуманитарни центар, те шај, то велко трсал карактерија. Ако субвенција дела и држава, делату, хубаво проека 1000 бакрен, калалје, ка одрединаје ке мануше, калали се плац, кова, ко 3000 бакре, ка овен 3000 бакре. И држава дела субвенција пекаренџе, кова. Со се маре чавете, но вене ди е пекарска индустријата, пекен мароте черен. Мајсторија, по, со се на, од 9 сари ненџе динја, дујва ста, дешна ја, или годи динјари. Само ваљаните уклучини пе од ова. А ме, или емотивно, хем хуманитарно, хем саква со черавале чаче чисток срца. Ме на штибе шав, сад со пенелпе о мануша рахати, ки дикава со челопе са стране, од ја неправда мангават испрегинала то шукар. А мора у суштину мануш или хари од ова инати, то вели лудија ја гари, со тарели отар со уклучинди. Тоа е то. Начерава ни за фотелю, начерава ни ништа, ми немели фотели, или милиони, или авиони, или камиони за. Едноставно време више това шукар мануша. Едноставно помијање клафи со свиѓапема е бут. Одвајтано држава, хем могуćностија, субвенције. Ако сложи салјан, кадема шанса 2 минутија те аргументиринав 3 пучиба. И си има 3 пучиба, лајтанете пенасар палуне, ама морате давту дисаве аргументијате мо тварче ко слике, ако слажинеат от манцар. Наравно да. Океј, аџарка. Само те правава кана о сликија кате. Само те викава кошај. Океј, на Динама со дикеја јек слика. Акна, акавајтано јек институција со вичини пе Национални савет Рома, директно панли е државаја, значи Република Србија. Ако куваја ки оленгири интернет страна,
Šajte di kaso o Dalibor Nakić, tano predsjedniko kotar nacionalni savet, Aleksandar Balinović, zameniko kotar predsjedniko. Ako kuvaja ko izvršni odbor, šajte di kaso i Pava Novakov, Bešelate, o Miodrag Ramnić, o Igor Paunović, o Dragan Krstić i Živana Živanović, ko odborija Bešena o Milan Belić i Zdravka Simić, o Božidar Jovanović, Panavera, ako kuvaja ko članovi Kotar Savet i Jelena Jovanović o Miloš Mihajlović, o Vladan Stanojević. Posesijamen isto direktno panli državaja, hem plus donatorija Kotar Evropa, odvajtano Kancelarija za inkluziju Roma kao direktor tano Miloš Nikolić, znači sakala Romajtane. I sijamen najhari deš politička partije iz Srbija. Aknasigate, angledet disave dive, panč politička romane partije, anje odluka tiklovenko izborija su misinava koven aknasigate palomasek duj. I sijamen jek savez, so vicini pe samotedikav Liga Roma Srbije me misinava vicini pe kaj saodobor nevladine organizacije tane članija oni silen pe stalna konferencije. I sijamen zorale političarija, sarko primer o Vitomir Mihajlović, sarko primer o Zoran Tahirović, sarko primer o Osman Balić, sarko primer o Srđan Šajin, i sijamen redovno profesor ko fakulteti ki vršac so vicini pe Marija Aleksandrović, pa i sijamen legenda ki romanići Borajko Đurić, pa i sijamen emisije ki romanići. Sarko primer Amena Džes, Kulturakoro Aresipe, Lači Rat, Romologija, Tem Romano, kaj voditelji ja slash diktator ko sao emisije tano Petar Novica Nikolić. Ekna mu pučibe tuče tano dali amen jam Roma. Pa men šajtenova amen. Ja nam smešno, ime mislim sujum Roma, ma a verčani kjola. Pa je tljola da men sar amen, sar Roma, kala Roma, so po mjadi ljumtu kakva sa. Ispadene da amen jam samo Roma, ali ko geto, sar ko geto Roma. Samo akala una vas očitijan, dovoljno odgovor dobijan sa kakva pitanja, samo imam te penalči. Duito, pučibe, ađare. Dali Điković jatu kotar nacionalni savet, ja dijek političko partija, ja dijek političari, romano aktivisti, te penelče akala lafija, citirinava. Gafur, amen mangaste vorbisaras, kaj keres lači buči, aj mangastuke baht najstuke. Kamafte penavtuke sajo, koni kanči čija kardama, man lično, me persona, soske pravi. So se či odgovoril lenge. Ako haljaresma. Razumisma so ke kamafte keravtuke svata. Hačarav. Trito pučive, dali aknadik kada o Petar Novica Nikolić so sile panđe misije, čače akava su čereatano za pohvalu, čače biovela bučukari i nete vičini tu makar ki jek kotar panđe misije, te deltu jek minuti. Dali čerđadova? Sokam nemte penavtuke prala, kam este kerav svato, isto star so počisademte kerav svato dal naj. Da. Da. Samo na vas očitijan so čerđan.
Козом го долми синера со на не подела или подела постои. Амен, ако валянте чирамен са рома, са чачетова рома, амен валянте диха те ценина свако дело кое е шукар. Ако пучеама, момишне котар национални савет од 1 до 10, те давту оцена? Со се двојка. Двојка одолесе едина похвала со амаре рома, романечави, колајтане ко факултети и солено два бесплатно школство кова са е одолесе дивинама. Али, па на повише Како Бушукар слабо ти со шунавато се Бушукар од два муабети со праџан сар когот кам ангелте дикел и стипендија свако не се шајте кувелки оленгоро интернет танемте дикел кобор амаре ромајси а кобор авера рома. амаре рома и си само шајте пена амаре рома. Ко на ја шајте дженалем. Па на вајнани че дујва ста. Ја. Али со магнум те пенавче па не клапи. Мануша пријавинена песа рома или добинена стипендија за факултет, бесплатно школство и кова. Со се два пенавачи, ко национални савет, ке дине окова гласа име јумлиотеке предадијам кова са или дикава са. Сама реч Национални савет Републике Србе Роменџе, ако јан чивдо са рудари, те хане угаљ, те производи не струја. Хано два угаљ шука или производи струја. Ако јан чивдо Ромски национални савет, те ќе ребути е Роменџе, онда ќе роди абути. Како Гафур о време джело, биовела шукарине те иринаме на кана ки игра и сима дуј рубрике. Јек рубриката ни слике и рубрика вичини песоди кеа ки слика, а и дујто рубриката ни асоциација кај ме давату трин лафијам тури неама е јеке лафеја. Ајме ка пробинав те поделинав и слика, ем те дика аџаре. Како Гафур, иситут 30 секундија те пена, те вачерема е со дикеа ке ја слика. Как ја слика дихава туга, дихава мало веќа и радост. Али од ја будучност ваljani тоа те шајте осветлине, јак ја слика и тоа са ваljani. Али буд слабо джала. А ке ја слика и тани увек постави ми ко врх обајракија, али сам че ке ти тани без обзира со ја упре, ој тани увек теле. Свиđini пемај. Джаки дујто слика како Гафур. Со дикеа ке ја слика. Па дихава ди со парипе са стране. А од буд вајнаните черелпе бути да би те авеа джија кава шукарипе на основу свега овога што е. Буд бари бути, буд бару вајнани напред ко тоа па те авеа джија од ова светло. Джаки твито слика, ме ми синава баш кове изненадимо, ама позитивно и шармантност на ставините. Еа катеа канаџа нешто черџано, кате му дарџанма, ако акава акана му дарџанма, джанесо се кате морате задржина мари повише. Окей. Ке пушляма јек мануш, Гафур джанамен, доста берша кова, сосе череа кова, сосе кова. Сој сито каде става. Ме пенава прво застуга мангава туродавко тардевел. Дуто те черап чачешу карипе Роменџе. Сар со пенџе ди саве песници, сар со пенџе ди сај мануша. И сите мучинама, и сите напредујнен са, и сите боринамо дојдесе. Па макар
палодешли, биш беш, козомо двелки чери ми душа, сао дола делија, сочерава шукарипе, тај са диве, шајка за сужина, тие улица туел гафија. Ишала кај клоло два шукарипе ко видло. А два видло ко вел. Ако хинео два, би мангава тувел киамари махал. Па, састипе ко традовело два, ако заслужијан, ко вел. Ишала. Ако манглема чаче, воджеа, ко вел. Само састипе ко традовело. Са зависини андо акала тернесо пеналпе. Дали кај кловен анди школа повише джене него одла меклеа мала тринштаб джене суинетане. Джајаки дујто рубрика, и рубриката ни асоциација ме пенава јек лафи, а тој ринеама е исто јек лафеја само. О прво лафитано, Костолац. Диван град поред Дунава. Значи Дунав те шајте пена, хајде. Па не мора да не се увек асоциација джала на рудник, на електране. Хајте промина. Ја, хариди со пошика. Дујто лафитано, Ром. Туга, среќа, радост, живот. Трито лафи, хуманитарност. Гафур гафи са чипи чистог срца. Браво. Како Гафур алјамџи ко крајо, о време летија, о сатитан овтопу, чијам коефта, ама не би волинава, не би мангавате му кавтуте мукеј емисија, а те навачере палуне лафија суситу чефича, чете вачере лафија со кавен сар мотивација, а вере манушенџе, етененџе инспирација, а лафија со чачеа вена ко тартовило. Чавален. Мачерен лошник пе јек хесе, тумаре праленџе, тумаре пењенџе. Чавален. О време аловише, амаро свест те возда. Школа, школа, школа те напредуина. Докле год пенена на нетоме школа, на нетоме на кова шајте запослина джикас, ко тардеш не факултетско образовано чаве, шај панџенте запослина. Дикен манушале тинена ко Марс, а мен пана јам талипу. Шај ме пана на основу овога те вачера. Обратинен пажне, Ари. Манген тумаре прален. Поштојнен тумаре фамилија, тумаре даден. Поштојно дија породица се, одија породицата ни највеќе благо одевел со меклеа која дуњаја. Али да би ова напредна кова, ако амен наштичер джам дисо, хајде това буд пошукар, буд позорале, те чава маре генерацијенџе палал, те поминенамен те пенен, нон стоп вачерџе дисо, али вачерџе маре шукар гипнасе, сарсу вачерена маре дада, маре бабија јакова. А вер чане вачерџе, черџе, со се вер чане име. А кана буд savремено време, хајте вачера, savремени тај стати ве тоа маре, чак или ко представништија свугде, ни цело Европа, а не цело Србија. Мангето ме. Мачерен лоштипе јаке хесе. Сикловен школа, се и школа и тани будучност. Овсасто буд, како Гафур. Веруин ма фантастично осеќај и нема вди туваја. О време на клача чесар пани, ишала одевел каделту снага, значи чаче акавате наставине, тена нашале и воля, одва, значи чаче бут мангаваче, со пенелапе товеаменџе са 100 пана бут берша. Овса 100 со прихватијан тове госто те поделине ти шармантност, а вере манушенца. Чумодинавату са најшикар, шунајамен. Овен састе од девелника ракиту мен тумаре фамилиен со год пожелинена аква масек мубарек Рамазана честитинава самаре роменџе иншала те доđačerali шукарипна иншала те овел сасар со ваљани и те наставина амаро шукарипе и дале на само аква масек него увек козо мамари могуćност
Amari mogućnost tumaro hari džica se but znači. Osasto but. Ромален, од два и нео како га фури, веринен че е фантастично осеќај, бут сигато време џала кед черелапе муабети олеа, и емисија заврши сали, ек сати на кла, ем сар свако пути ко крајен ис јакор, мангава дисо туменцате поделина, а кава пути, као велтано интернет страна paramiz.net. Paramiz.net isitumen шов парамиза, киромани чиб, емодлайтане пуране парамиза пана о езоп шајсо писинџа англедер, сарко примеро бабо хеми репа, о лавимо чумурсо, о камеми балвал хем, пана аџариси пана мисинава дујтрин, шајте хулјавен ко PDF, шај ако мангена шајсто те штампинен, тумаре чаворете бојнени си слике, ама окова чаче со бимајо вела будбаро чефи, барем јек парамиз, ако шај читинџен тумаре чаворенџе англедер осојбе. Одва са амендар овен састе дикаемен авер куркотано байрам, ем ковеламен јек хоџа госто, кај ковеламен бейзик почива. Овен састе сарине дикаемен авер курко.